በመጀመሪያ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ዋናው እዚህ የተገኘንበት ምክንያት በሀገራችን ላይ በደረሰው በጣም አሰቃቂ ክስተት እዚህ ያለን ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሀዘናችንን በዚህ በቆንስል ጀነራሉ ጽሕፈት ቤት ተገኝተን ለመግለጽ ነው። ሁላችሁም ከተለያዩ ማስ ሚዲያዎች እንደሰማችሁት በጣም ዘግናኝ የሆነ ከኛ ሀገር ባህል ታሪክ ጋርም የማይመጥን መጥፎ ክስተት፣ አሰቃቂ ክስተት በጣም ከፍተኛ በሆኑ አመራሮቻችን ላይ ደርሷል። የክልል አመራሮች በተለይ አማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት እና የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም የአገሪቱ ጦር ኃይሎች ኤታማዦር ሹም እና በጡረታ ላይ የሚገኙት ሌላ ጀነራል ገዛኢን ወደ 5 ባለሳሳት ቁጥሩ ልክ ነኝ ኢትዮጵያውያን በጣም በአሰቃቂ ሁኔታ ሀገራችን አጣለች። ይህ እጅግ መሪር ሀዘን ነው ሀገር ላይ ደረሰው። እንግዲህ በዚህ ወቅት በየትኛውም ቦታ የምንገኝ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንም ይህንን መራራ ጊዜ ለመሻገር እጅ ለእጅ ተያይዘን ሊመጡ የሚችሉትን አፍራሽ ነገሮችን ተቋቁመን ወደ ፖዚቲቭ ወይም ወደ መልካም አጋጣሚ ለውጠን የሀገራችን ቀጣይ ህልውና አደጋ ላይ በማይወድቅ መልኩ ለእጅ ለእጅ ተያይዘን ለመስራት ለሀገራችንም አስተዋጽኦ ለማድረግ ቃልም ጭምር የምንገባበት ነው። ሀዘናችንን የምንገልጽበትም አንዱ አጋጣሚም ሆኖ ነገር ግን ደግሞ ከዚህ የበለጠ ሌላ ክፋት እንዳይመጣ ከዚህ ተምረን ለሀገራችን መልካም ነገር ማድረግ የምንችልበትን ሁኔታዎችን በየፊናችን ማሰብ መስራት እንደሚገባን እሱንም ሀሳብ ለመለዋወጥም ጭምር ነው። እጋ ሀራ አሲት ከወልት አርገምን ረኮ ብየ ኬኛ ኬሰት ቆነሜ ላልቺሴ ገደ ኬኛ ብሱዳፊ biyya keenya keessatti balaan yaadamiin biyyattiidhaaf seenaa biyyattii keessattis hamaa kan ta'e lubbuu gaggeessitoota ciccimoo gaggeessitoota gurguddoodha kan naannoo Amaaraa akkasumas kan federaalaa ajajaan humna waraanaa biyyattiidha Etamaajoor Shuuriin biyyattiidha dabalatee namni 5 lubbuu isaanii dhabaniiru. Akkaataan lubbuun isaanii ittiin dhaban kun haalaan kan nama gaddisiisuu fi kan nama suukkanneessudha. Gadda guddaatu nutti dhagahameera hunda keenya bakka bakkatti kan jirru. Kanarraa kaanee carraa biyya keenyaa sirreessuudhaafis carraan biyya keenyaa dhimma kanaatiin balaa kanaatiin daran akka hin banne gahee keenya bakka jirrutti hundi keenya gumaacha keenya akka baanu gadda keenya ibsachaa kanarrattis yaada tokko akka irratti walii galluu fi karratti hojjennu bakka hojjennu hundattu gahee keenya yoo gumaachin guddina biyya keenyaafis nageenya biyya keenyaatiifis gumaachuu waan dandeenyuuf kanarrattis marii akka walii goonuufidha kan asirratti wal argamne. Radeebi'ee waamicha keenya kabajjanii waan dhuftaniif galatoomaa jecha waan amma afaan Amaaraa fi afaan Oromootiin jedhe afaan Somaaliitiin immoo gabaabsinee sanuma yaada sana dabarsine. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Maanta isku imaatinkan aan isugu nimid community-ga dhammaan reer Minnesota xafiiska qunsuliyadda Ethiopia ku taala Minnesota waxaan isugu nimid inaan muujino inaan ka xunnahay dhacdadii xumayd qaladka ahayd waddankeena lagu sameeyey weerarkii dhacay ay hogaaminayeen dad fikir gaaban aragti gaaban midnimada dani ugu jirin wada noolaanshaha dani ugu jirin ay hogaaminayeen inaan cambaarayno danta aan uga leenahayna ay tahay inaan uga gudubno kalgacayl midnimo iyo wadajir inagoo gacmaha is haysana in looga gudbi karo dhibaato kasta oo inagu dhacday ama ina soo wajahday iyo to kale oo ina soo wajihi doontaba intaas aan maanta isugu yeernay inaan wadajir ku muujino taageeradeena gacmaha isku haysano aanan midna ka nahay kana xunnahay dhibaatadaas aanan cambaaraynayna. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. halkan runtii marka hore waxaan uga tacsiinaynaa dhammaan ummadda Itoobiya dhacdadii foosha xumayd
dhibaatada ku abuuri gaadhay bahweynta Ethiopia oo runtii ay ka dambeeyeen dad rabay wadajirka iyo midnimada ummadaha Ethiopia ay ku midoobeen inay si dimuqraadiyada u wada noolaadaan waxaan aad u cambaaraynaa nimankaas dhib ka geystay waxaan leenahay soo laaban mayso Ethiopia hore ee raadinayseen ee isku doonaansho ahayd waxaan nahay ummad Ethiopia oo gacmaha haysata wada nool haddana nin kastaaba xuquuqda iyo xaqiisa uu ka dhaxelayo sharciga ama constitution-ka waddanka u yaala constitution-ka waddanka u yaalana waa naga ilaalinayna haddana Ethiopia dhammaan gacmaha is qabsanaynaa nimanka wuxuushta ah ee dhibka geystayna inay dib noogu soo laabtaan ama fikirka khaldan ee hore u jiray marnaba yeelimayno insha Allah sharcigana waxaan rajaynaynaa insha Allah cid alla cidii ka dambeysay in la horkeeno insha Allah. I'm just saying that we are here as a unity one for Ethiopians and we will never accept anybody who come and destroy the beautiful Ethiopia we have right now today, and we will keep our unity and we are safeguard our constitution and we will never ever go back where we are before. So and then we are requesting that all those criminals and whoever behind this evil act kills our leaders to bring a justice. በመጀመሪያ ክቡር የኢትዮጵያ ጦር ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንን እንዲሁም በጥሮታ የተገለሉት ሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራ እንዲሁም የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት የሆኑት ዶክተር አምባቸው እና ባልደረቦቻቸው ላይ በደረሰው ሞት የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን በኢትዮጵያ ትግራይ ኮሚኒቲ በሚኒሶታ ስም ለመግለጽ ወዳለው እና ለቤተሰቦቻቸውም መጽናናትን እመኛለሁ። በዚህ በሚኒሶታ የምንኖር ኢትዮጵያውያን ከሁሉም ብሔረሰብ ወይ ማህበረሰብ ወይ ሃይማኖት ያለን በጋራ አገራችን ለመገንባት አብረን መስራት ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ። በዚህ ምክንያት ልዩነት ሊፈጠር ይገባል ብዬ አላምንም። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ህግን ማስከበር በጣም አስፈላጊ መሆኑን አውቆ ለዚህም ያበቃን የህግ የበላይነት መላላት ስለሆነ አሁንም የህግ የበላይነት እንዲከበር ህገ መንግስቱ እንዲከበር አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስድ እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ያ አኩማ አምባሳደር ኡናቱን ጀዳኒቲ ሀሊ ቶርባኒ ደርበ ብየ ኢትዮጵያ ከሰቲ ታሜ ባይሴ ነመገድሲሳ namoonni naannoo bulchaa Amaaraa akkasuma Finfinnee keessatti namoonni karaan taaneen ajjeefamanii guddisee nama gaddisiisa. Yeroo kana carraa kanatti fayyadamneetiin maatii isaaniitiin waan isin jajjabeessu jenna. Karaa biyyaatiin ammoo dhugumaan dimookiraasiin Itoophiyaa keessatti karaa Dr. Abiyyiitiin jalqabame kuni sablammoota hundumaa wanta waliif fiduuf Itoophiyaa boruu wanta ijaaruuf Itoophiyaa nama hundumaa amantiin udun taane gosaan udun taane naannoon udun taane biyya hundumaa walitti qabeetiin gara karaa dimookiraasiitti wanta deemsisaaruufi innillee jaalala irratti tokkummaa irratti waliin dhiifansa irratti hundaa'eetiin wanta deemamaaruufi sababiin pilaatfoormii kana faallaa deemnu wayitu hin jiru. Kanaaf nu hundumtinuu warri biyya Itoophiyaa keessa jirru warri gara dimookiraasii deemuu fi jaalala qabnu fe'ii qabnu dheebuu dimookiraasii illee warri qabnu tokkummaan geggeessaa kenna Dr. Abiy Ahmedin duukaa deemnee isa deeggaruu akka qabnu isaa fuduun taane biyya hundumaaf wanta ta'uuf kuni. Kanaaf biyya hundumattuu kadhaabnu warra qeerroolee ta'anii maanguddoota akkasuma abbootii amantii akkasuma abbootii gadaa isin hundumaanuu wanti isinitti dhaamnu biyyi sun akka tokkootitti ofafoo deemuu qabdi. Abdii guddatu naafoo jira. Kanaaf warra waan seeraallee olaantummaa seeraallee akka duukaa bu'u jirru kana carraa kanatti fayyadamnee isin qaabsisuu barbaanna. Kanaaf kun wanti namoota san irra ga'e wanta Itoophiyaa hundumaa irratti akkasitti fudhanna. Kanaaf tokkummaan ufafoo haa deemnu. Galatooma waan isin wajjin haa ta'u. ስለተሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሚኒሶታ በመከላከያ አዛዦች ላይ እንዲሁም በክልል ባለስልጣናት ላይ የተወሰደውን የህይወት ማጥፋት እርምጃ እንደ ማህበረሰብ እናወግዛለን። ለሞቱት ወንድሞቻችን መጽናናትን እንመኛለን። ሆኖም ግን በዚህ በሰለጠነ ዓለም የሀሳብ ልዩነት
በጠረጴዛ ዙሪያ መስተናገድ ሲችል ወደ ህይወት መጠፋፋት መድረሱ አሁን ባለንበት የሰለጠነ ዓለም በጣም የሚያሳዝን ነው። በሆነው ነገር ሁሉ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በጣም አዝኗል። ስለዚህ በራሴና በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ስም በወገኖቻችን ላይ የደረሰውን የሞት አደጋ ጥልቅ በሆነ ሀዘን ስሜት እገልጻለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ አመሰግናለሁ። ውድ ኢትዮጵያኖች በሙሉ በአገራችን ላይ የተከሰተው የሞት አደጋ በእኛ ጀግኖችና ባሉ በኢትዮጵያ ወክለው እየሰሩ ያለው ሀዘን በጋምቤላ ኮሚኒቲ ስም በጣም አዝነናል። ያሉ ግን በጣም እጅግ የሚያሳዝን ነው። እንቅልፍንም አተናል። በዛን ጊዜ ሁሉም ጋምቤላ ብቻ ሳይሆን የሁሉም ኢትዮጵያኖች በሙሉ በተካሄደው ሁኔታ አገር ሲያድግ እንዲህ የሚከሰቶች ነገር ሁሉም የህግ በላይነት አለመኖር ያለው የተከሰተው በሙሉ በጣም የሚያሳዝን ነው። አንዳንዴ ሳስታውስ በዛ መንገድ የሄዱ ሰዎች አሉ። እነሱ ጀግኖች የሞቱት ልጆቻቸውን ለማጽናናት ቤተሰቦችን ደግሞ ለማጽናናት የሁሉም ከኛ የሚጠበቅ ነው፣ ከሁሉም ኢትዮጵያ የሚጠበቅ ነው። በጣም የሚያሳዝነን በዛ በኩል ደግሞ በልጆቻቸው መካከል በዛ የተከሰተ ድርጊት አንዱ እኔ የታጋይ ልጅ በመሆነ እንዲህ አይነት ተከስተውብኛል። ከዚህ በፊት አባቴ የሞተው በእንደዚህ አይነት ሞት ነው። በጣም ያኔ ስሰማው ለ2 ቀን በሙሉ ሳልተኛ እያለቀስኩኝ ያ ሁሉ አእምሮዬ ወደዛ ተመለሰብኝ። ለልጆቻቸው ለቤተሰባቸው አባት እንዴት ማጣት እናት ደግሞ ባለቤታቸው እንዴት እንደሚያጡ በዛ መልክ ስለኖርኩኝ ከዚህ በፊት በጣም አዝኛለሁ። በጋምቤላ ስም እንግዲህ ብዙ አዘን ተሰምቶናል። በጣም አመሰግናለሁ። አንድ ላይ በመሆናችን በቤተሰባቸው ላይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ሆነን አንድ ላይ እንሆን እና ያለው የአንድነት ስራ ብቻ ነው። አመሰግናለሁ። ዲዲሞ ለማስታወስ ያህል አባቷ የመጀመሪያው ጋምቤላ ፕሬዝዳንት ነበሩ። በግል ጠባቂያቸው ነው የሞቱት። እንደዚህ እና ተመሳሳይ አደጋ አስተናግዳለች። እኔ ሁሴን ከድር በዳሶ እባላለሁ። የመጣሁት ከአዛውንቶች ድርጅትን በመወከል ነው። በኢትዮጵያ የአማራ በህዝብ የተመረጡ እንቁ የኢትዮጵያ ልጆች ላይ የደረሰና በአገር መከላከያ ጀነራል ላይ እና በጓደኞቹ በእሳቸው ጓደኛ ላይ የተፈጸመው በጣም አሳዝኖናል። ልባችን ሰብረዋል። እነሱ ሞቱ እንጂ ኢትዮጵያን ሁሉ ያሳመመ ጉዳይ ነው። ሌሎቻችን ታመምን፣ እነሱ ሞቱ። ስለዚህ ማለት የሚገባው በዚህ በሚኒሶታ አዛውንቶች ድርጅት ስም የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን እየገለጽኩ ለቤተሰቦቻቸውና ለወዳጆቻቸው መጽናናትን ይመኛለሁ። እንዲህ ያለ ነገር እንዳይደገም በዚህ ተምረን እጅ ለእጅ ተያዘን የተቀረኑ ኢትዮጵያውያን በአንድነት እንድንቋቋምና በዚህ ልባችን እንዳይሰበር የበለጠ ጥንካሬ የሚሰጠንና እንድናስብበት የሚያደርገን በመሆኑ መንግስታችንና ህዝባችን እንዲያስብበት እላለሁ። አመሰግናለሁ። ገዳ ብየ ኬኛራ የሮ ከና torban darbe ga'e kana hunduma keenyatti dhaga'ame akka kanatti akka maatii tokkootti iddoo kanatti wal geenye gadda keenya mul'isuu danda'u keenyaaf nan gammada. Sabni keenya aadaa bareedaa qaba, tokkummaa gaarii qaba, biyya lafaatiif fakkeenya guddaa ta'uu kan danda'u waan biyya lafaa irraa baratu baay'ee qabna. torban darbee wanti biyya keenya keessatti ajjeechaan raawwatame aadaa keenya bakka hin bu'u, amantii keenya bakka hin bu'u, tokkummaa keenya bakka hin bu'u, yaadi isaan nu tamsaasuudhaaf sabni kun iddoo garaa garaati walirratti akka ka'u gochuudhaaf kan yaadame yoo ta'e illee sabni keenya kanarra darbee akka kanatti addanaati komunitii adda addaa bakka buunee bira geenye gadda keenya mul'isuu danda'uu keenyaaf nan gammada. Biyya keenya bara dheeraadhaa fi bilisummaa ishee eeggattee tokkummaa ishee eeggattee jiraatteetti. Afaan baay'eetu jira, aadaa baay'eetu jira. Kan hundumaa keessatti sabni keenya gargar hin baane. Kanaafuu geddarama amma dhufe kana
Dimokiraasii biyya keenya keessatti jalqabame kana gara booddee deebisuudhaafi warri yaalii godhan ajjeechaadhaan hin dhaabata hin dhuma jedhanii warri yaadan wallaalummaa guddaa akka ta'ettan fudhadha. Ajjeechaan ajjeechaa fida, du'i du'a fida, jibbi jibba fida malee biyya guddisuu hin danda'u, tokkummaa fiduu hin danda'u, nagaa buusuu hin danda'u. Kanaafuu nama ajjeesuun milkita wallaalummaa bara darbee namooti keenyatti wal fixaa turan. Isa fakkaata. Har'a garuu namni walii wajjin taa'ee dubbatee mari'atee garaagarummaa isaa hiikkachuu yeroo danda'utti waan akkasii biyya keenya keessatti yommuu dhageenyu yommuu arginu baay'ee nu gaddisiisa. Kanaafuu mootummaa biyya keenyaa wajjin dhaabannee piraayim ministeerii keenyaa wajjin pirezidentii keenyaa wajjin warra biyya geggeessan hundumaa wajjin dhaabbannee dimokiraasiin jalqabame kun akka inni iddoo ga'u nuyi warri biyya alaa jirru kun yaalii gochuun ga'ee keenya raawwachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu maatii isaanii jajjabina Waaqayyo akka inni isaanii kennu, tokkummaa biyya keenyaa Waaqayyo akka inni nuu eegu, jaalala walii galtee biyya keenya keessatti Waaqayyo akka inni jabeessu kadhataaf hawwii hunduma keenyaati. Waaqayyo hunduma keenya eebbisu, tokkummaa isaaf jaalala isaa hunduma keenyaaf haa kennu. Fayyaa ta'a. Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan halkan ku soo dhaweynayaa dhibaatadii ka dhacday dalka aan leenahay ee Itoobiya, taasoo aan ka xunnahay haddii alla yidhaah waxa weeye dimuqraadiga Itoobiya ka hirgalay qolada damacda inay baabi'iso waan ka soo horjeednaa. wanaaga iyo wadajirka Etoobiyana waan haddii alla yidhaah soo dhaweynaynaa. waad mahadsantiin. ይቅርታ የኖርዝ አሜሪካ የኦሮሞ ኮሚኒቲ ረስቻለሁ። አቶ ተሽቴ ዘግቶ ስለመጣ ነው። አንድ ተወሰነ ነገር ይላል። የኖርዝ አሜሪካ የሚኒሶታ አይደል? እሺ ዱራን ዱርሴ ጋዳ ጉዳ ኑት ዳጋሜ akka waldaa hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaatitti ibsachuu barbaanna. Uummanni nuti bakka buunu biyya kana keessatti geggeessitoota keenyarraa waan biyya keenyatti ga'e kanarratti gadda guddatu nutti dhagameetiin jira. Keessumaayyuu yeroo amma jaalalli akka badhatu, waljibbaan akka badu, dildilli jiru akka kutamu, dildilli jaalalaa akka ijaaramu yeroo geggeessitoonni biyyaa addunyaa kanarra deemanii jaalala kana facaasaa jiranitti wanti akkanaa kun hin dhalata jedhamee yeroo eeggamne keessatti yeroo dhufu gadda guddatu nutti dhagama. Hawaasonni kaaba Ameerikaa keessa jiran hundaayyuu yeroo kanatti gadda isaanii ibsachuu barbaadu. Gadda guddatu nutti dhagama. Mootummaa amma jiru kana waliin akka ofofoo tarkaanfatu akka dhaabannu asumarra ibsachuu barbaanna. እቺኑ ያልኩትን እስኪ በአማርኛ ትንሽ ለማለት ፈልጋለሁ። በእውነቱ ኢትዮጵያ ለረጅም ዘመናት ከነበረችበት እንድትወጣ የፍቅር የጥላቻን ማፍረስና የአብሮነትን የማቻቻልን ድልድይ ለማዘርጋት በሚደረግበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ያለ የህይወት በተለይ በአመራሮች ላይ እንደዚህ አይነት ይመጣል ብለን በፍጹም አላሰብንም። በተለይ መሪዎቻችን በአሁኑ ሰዓት ራሳቸውን ሰጥተው ቤተሰቦቻቸውን ሰጥተው ህብረተሰቡን በሰፊው እያገለገሉ ባሉበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ጭካኔ የተሞላበት መፈጠሩ በጣም ያሳዘነን ሲሆን ከሁሉ በላይ ደግሞ ህብረተሰቦቻችን ሁሉም ኢትዮጵያ አንድ ላይ ሆኖ ይሄን ችግር ከዚህ የበለጠን እንደምሻገር ፕራይም ሚኒስተሩ ያላቸውን ቪዥን ወደ ግብ እንደሚያደርስ ያለምንም ጥርጥር እሱ ነው መሰመን። በዚህ በኩል ለማለት የምፈልገው የኦሮሞ ኮሚኒቲ ማህበረሰብ ከአማራ ኮሚኒቲ ማህበረሰብ ጋር ከናንተ ጋር ነን። ህመማችሁ ህመማችን ነው። ያጣችሁት የኛ አጣን። ሁላችን ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ያጣው። የአንድ ብሔረሰብ መጎዳት አይደለም። ይሄ የሁላችንም ኢትዮጵያኖች ነው ያጣ ነው። እንደዛው
የጀነራል የሞቱት የጦር አዛዥ ጀነራል ሰዓረ በትውልዳቸው ትግራይ ቢሆኑ ያገለገሉት ኢትዮጵያዊነትንና ኢትዮጵያን ብቻ ነው የሚያውቁት እና በተለየ በትግራይ ኮሚኒቲ ብሰማም ከመወለዳቸው ብሰማም ሁላችንም ኢትዮጵያኖች ከትግራይ ማህበረሰብ ጋር ነን። በዚች ፍቅር እንዲለመልም ፕራይም ሚኒስቴሩ በሚያደርገው ጥረት ውስጥ ሁላችንም ባለንበት አንድ ላይ ቆመን ያንን አብሮነትን መቻቻልን አገሪቷ ወደፊት እንድትራመድ ያገኘቿን በዓለም ላይ ያገኘቿን እድል እንደገና እንዳይጨልም ለማድረግ ሁላችንም ማስራት አለብን እላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ገለቶማ ሶዶ ዋዳ ኦሮሞ ቲቪ beeksisaa maalummaa abdii bilisummaa jibbaa roorrisaadhaa ibsaa walabummaa tiksaa qabsoo Oromoo deebisaa tokkummaa tumsaa sagalee Oromoo kan diddaa gabrummaa diigaa kaayyoo bittaa tarkaanfii diinummaa lammii dadammaqsaa hubachiisaa eenyummaa hawwaa diimokiraasii farra olaantummaa har'as borissi abdiin Oromummaa.